Yaudavaya mapolat na makai jinana sulibat saka tutsua kajam-jaman na uruja supui na kainwa semas imazai tua isaya a sulatan imazai tua tapuru katu dosa sulatan imazai tua itangaram patu unmakaram Isaya书12章1节到6节。No talezwanga adaw Kimuna mayatu tsua semenai cemas maravakan ta nusun na kemina madi sun ta nuakan ka teisangas lakwa tutsu patezwanga sasu kina madi su sasai yakan pai patsunu a cemas mawanaku kaki elingan ki paparanges akan daya maju ini kakena marukut a cemas mawanaku bicur aku shibarabara timadu mana ku kaki elingan Maro lam samcau anga jalum sika suusa-usaban noa maraka nama usawa cau-cau marbareba uta pinili na cemas taala-alan tua pasling ni maju no talizwanga adaw Kimuna mayatu suanga semenai Karwai ta cemas zengeli ta ngadan ni maju Asemaraban toa na ala-alanga kinudan ni maju Tau cikeran toa cau-cawanga tala parawaca na ngadan ni maju Senayu zemenger pasata cemas ayatwa ina cubung ni maju na markudar sensengan ula na remanta linawan na karbarban tutsu na penakarbarba senayu masirban ngata timuna siung mapolat na penaramu arawa ca cemas noa Israya cau-cau na kitewel timaju toa Israya taala-alan aicu kai noa cemas tu suang kajam naman sini pupatarban tianujen 因为他成就了大事上帝所做的一切都是为我们他所要强调的不是奥秘而是他与我们的关系这位发出应许的上帝不仅与我们有关系更将盼望安置在我们心里使我们能与他连结上帝以他的应许吸引他的子民做出盼望的抉择能在盼望中坚定地抵抗绝望浑浊压迫贫瘠与流亡盼望真宣告着我们是上帝立约的对象是上帝的子民可见盼望是出于对上帝的认识并回到立约百姓的身份当上帝的子民对被掳有新的体认知道被掳不是最终的命运而是盼望再生之地他们在被掳之地就能唱出盼望的诗歌这盼望将带出悔改只要以色列社群回转归向全能信实的上帝必再次回到盟约中遵行上帝的旨意最终盼望要带来悔改后的圣洁因上帝曾说你们要圣洁归属于我因为我是上主是圣洁的利未记20章26节我们也可以盼望这位立下应许的上帝因他必成就大事把所有属于他的人带入全新的境界Sinaya tutsua kajamajaman Sa tutsua kajamajaman Asini paki naman namitan
回想自己第一次被上帝拯救的经验，对我的生命有何影响？现在都做个teman-teman，我是把今天们讲定，那今天那个马路给你们撒个开努力，拯救我的上帝，谢谢你一直成就大事，感谢你将盼望安置在我的内心，使我一直寻求你的应许与拯救。上帝啊，你是一直行大事的神，求你塑造我，成为一直寻求你的子民。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali-mali tu chua ka teman-teman nama ka Cina. Bisa selang asumupu kilaroi toa kai noa cemas. Saka tu chua sini papubicu na cemas janjen. Ina cubung ni majua na markudara sensengan. Saka aicho sini pasamarau jantin. Aicho cemas jayau aicho cemas masan cici na mapolat. Saka aicho ta cemas mabana ta patasapi kata ta cemas ta cemas auri pasa saja janjin tua mana ta sikan nakuyan tua sikata silukuya ta yau saka pinabaitin tua mana puzangaran ta yau saka nama kai tinana kijajaran tua ta cemas saka latinana kemelang pasamara-mara wa cemas tu auri nama kaya tinana kijajaran saka nama kaya tinana mahasiswa tu tia puzangaran nama kaya tina kiumal saka na kiumal saka pasazwa tu mana na maspetan na penauridan saka nama kaya tinana pasususu tu mana pada dekat tenua cemas yau saka latina nama siswa tu ada puzangaran saka nama kai tinana kiuman saka nama kai nama cingki ayat tua nu nama cingki mun gimana mana ma cingki cemas saya你们要圣洁归属于我因为我是上主是圣洁的nama cingki ada cemas saka latina nama siswa tu ada puzangaran saka nama kaya tinana tidak jarang parorau tu ada cemas sakala nama kaya tinana kilaroi tu soka zaman-zaman tu mana sini panjaja kata nu ada cemas maban ada pata sapi kata ada cemas sinaya dan tina mapolat sakala tinana sudiva tu soka kini adaban taja 平安